Nas u prvoj epizodi Clash of Clansa. Ja sam u klanu Srbi do smrti. Sad vam pokažem načeg lika. Elder. Pogledajte ga, znači super je. Evo, samo. Samo je super. Ovaj za Drak Elixir Storage u level 4. Evo ga. Da vidite. Sad da idem u napad. Obično nema dobrih lutova. Ovaj mi se sviđa. Ovaj mi se sviđa. Mislim da je prejaka. Tako, uzmem jednu. Ajde, Archer. Archer će tako da ne ništa. Već ima meni življenje. Nalaz. Treba se moći snimati. Nalaz. Dok nešto ništa neće. Ovo ima zvijezde. Loše sam. Treba sam da imam sve Giante i 10 goblina najviše. Mogu sam uzeti eliksira. Da mi bilo mi 100 mjesto maks. Eto. Za baza mi je ova. Evo je. Ima ove. To je to. 100% je baš loša. Možda ima duplo boljih. Na tako 5 valjda. Ništa mi nisu donirali. Još. Nego neću. To je to. Ajde probam da upgradujem. Tamo mograt. Vas mogu morati. Sve na pa probat ću sve na maksimum. Sve neću sve da probam na maksimum, nego na smiću ove da idem na ovaj level. Na level 3. Eto, vidimo se kad ih sve upgradujem. Ćao. Da, vi mislite da sam ih sve upgraduo, ali nisam. Nestalo mi je para. Eto, ću da idem ovdje kad skupim 90.000, koliko? Da, 90.000 kad skupim. Upgradeovat ću ga na level 2. Ovo mi je profil to je bio moj profil, ali više nije. Dao sam ga drugu. Loše. Dao sam ga drugu jer mi je baš loš. Da, on ga igra i ja nekad igram. Ja ga većinom igram, on ne. Eto, vidim. Možda ću sad uzmeti da doniram sebi. Dobro. Sad da doniram. Ovo sam ovdje makram. Sam dođem na telefon. Evo slučavam. Ulazim u Clash. Koliko ima sam mjesta? 15 super. Pa da doniram healerku, bilo bi dobro. Da sam tamo ovdje imao healerku. No, napad, pobjedio bi. Uzeo bi eliksira, evo ga. Eto. I uzet ću jednu, ajde, šta da uzmem da dam još sebi. Ajde, jedan barbarija.
sam ubrzao još da dam. Eto ga, to je to, donirao sam. Dobro. Eto ga, donirao sam. Evo pokažem šta sam sebi donirao Healerku, level 1 barem. Ja bi mogao da upgradeujem Barbarena i prije sam mogao da im dam 30 dijamanata i da mi se upgrade, nego nisam htio. Samo, sad vam pokažemo da imam achievementa. Jedva čekam da dobijem ovih, čekajte, izvinite, da dobijem ovih 450, onda ću imati 535 dijamanata, onda da kupim jedan ovaj. To će biti super. To je to. Samo pokažem jednog mog druga. Moja druga u stvari. Ovo mi je drug. Ovo mi je tu drug. GTX mi je drug, a ovo je njegov brat. Njegov brat je prvi, a on je drugi. I Luka. On mi je drug iz zadljenja. Vidite ga. Sve mu je maksimumno sem ovaj sa snijegom i ovi minioni. Eto, to je H11. Eto, to je to za danas. Ćao!